Ngikubingelele mbukeli ngiphina ngamukela kwesimanzonzo sikulethela zona-ke iy'ndaba ezifika ngaso-ke isikhathi mbukeli-ke isihluku ngayo-ke laphana-ke ingoma kaKhuzani-ke entsha shambukeli-ke ephume kuwona-ke lo nyaka kwi-albhamu-ke esihloko esithi-ke inhlanhla iza nebhadi. Isihloko sengoma laphana-ke sithi-ke nisheshe nangijaja lapho ahambisana khona naye-ke laphana-ke uLuve umfo kaDubazane. Le ngoma-ke kuthiwa-ke ngempela-ke kufana-ke iy'nhlamvu zayo-ke le ngoma kanye nomculi-ke wesigospel mbukeli-ke. Ngabe kuthini-ke ukuphawula uma ngabe-ke usuyilalelile le ngoma yayo-ke igospel, ngabe-ke iy'nhlamvu ziyafana na noma nje ngabe umona lo ophethe lo mculi wayo-ke laphana-ke igospel mbukeli-ke, njengoba-ke uKhuzani-ke useze waphoqeleka ukuba-ke ayikhiphe yona-ke ingoma yakhe laphana-ke kuyona-ke i-albhamu mbukeli. Njengamanje-ke ayisaveli-ke yona-ke ingoma kaKhuzani. Nangu-ke umhlaka 1 ongumlandeli omkhulu wakhe laphana-ke uKhuzani-ke umfo kaMpongose echaza kabanzi lento-ke ehlele yena-ke laphana-ke uKhuzani-ke umfo kaMpongose. Siyabonga. Sanibonani ma-Blue Nation, kakhulukazi kulaba-ke bafowethu abavame nami ukungibuza ukuthi kwenzakaleni ngengoma, khona ingoma abangayiboni, kakhulukazi le ngoma ethi nisheshe nangijaja. Usepostile kuKhuzani ngenzela labo thola ukuthi abakwazi ukubona ngokushesha, ngizokufunda njengoba ekubhalile nami. Indaba ingengoma lena ethi nisheshe nangijaja featuring Luve Dubazane. Ukubhala kaKhuzani-ke ukuthi ngenxa yegama elithi nisheshe nangijaja sithole ukuthi leli igama lake lasetshenziswa omunye wabaculi engibahloniphayo wegospel. Sikhethe ukuyisusa ingoma ngoba ibizogcina iphoqa ukuthi sisuse i-album yonke. Sizamile ukukhuluma nabo sithi abathathe wonke ama-sales engoma kube eyabo, kodwa ingasuki kuma-streams ngoba abantu bayayithanda. Bathi abathandi ukwenza lokho. Abeluleki bami bathi nakuba icase besingayiwina ngenxa yezinhlamvu ezincane ezifanayo, kodwa ukugwema umsindo futhi kube nokuthula, sikhethe ukuyisusa ingoma ukuze nabo bezokhululeka emoyeni. Cabanga ukuthi niyawazi kumsindo wasuka-ke ngomunye ubhuti ocula igospel, ngiyalikhotha nje igama lakhe, wathi ingoma kuthathwa ingoma yakhe, wanabalandeli abaye bajabula bajobelela aba-eda-ke kuright-ke. So kunjalo nje ukukhuluma futhi lokho engikufunda la phansi, akukho okunye. Ngenxa yegama elithi nisheshe nangijaja sithola ukuthi leli gama selake lasetshenziswa omunye wabaculi engimhlonipha wegospel. Sikhethe ukuyisusa ingoma ngoba bizogcina iphoqa ukuthi sisuse i-album yonke. Sizamile ukukhuluma nabo sithi abathathe wonke ama-sales engoma kube eyabo, kodwa ingasuki kuma-streams ngoba abantu bayayithanda, bathi abathandi ukwenza lokho. Abeluleki bami bathi nakuba icase besingayiwina ngenxa yey'nhlamvu ey'ncane ey'fanayo, kodwa ukugwema umsindo futhi kube nokuthula endimeni, sikhethe ukuyisusa ingoma ukuze bezokhululeka ukhala wamaqude ekuseni ndatha usa
manje sadlala ifilimu emqondweni wami fike ekhaya ngigule ngicabanga zonke izinto ezenzeka saphila udala lishonela mina kodwa lashonela kakhulu ngifuna nami mhlawumbe imali isinayo kodwa yeke kodwa ngalekhaya khona saphila wena uyalanda kulomuzi imali isinayo kodwa yeke kodwa ngalekhaya khona saphila wena washesha mama mfisa